А мошин шумо аренда чанд пул метен? мо мошин аренда 1000 сом. Айхтак мошин. Салом алейкум бародаро, ман Тимур Хусайнов и канали Тождорон. Рости гап хела боз видео надоштум моиди такси. Имрӯз як хулосае омадем ки камтар сёмка кунем, пурра карда фаҳмонем дар меҳмонии мо чӣ хеле ки адабиш мегиранд. Акай Анис, мо дар Инстаграм прямой эфир биромадем. Вақте ки оиди такси гап рафт, бисёриҳо савол додан. Ма савол кардам, ма пурсидам ки агар мобайни шумо да боша бародарое ки дар Москва такси бизана, биёин ина ма дабайтон мекунем, чахчах кунем. Рӯзи гап бародара дабайт кардем, як хулоса омадем ки як рӯз сёмка кунем. Ина имрӯз ҳозир ҳамаша пурра карда мефаҳмонем. Чанд сум кор карда меша, аренда чанд пулай, ана правай тоҷикӣ ва дигаро дигар. Обязательно то хуша тамошо кунем, лайка фаромӯш накунем. Акай Анис, ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Имрӯз дар меҳмонии Тождорон хефасунтар мешавад. Дар меҳмонии мо Акай Анис полностью пурра карда ҳамаша ҳозир мефаҳмонем бародаро. Обязательно то хуша тамошо кунем. Якам очод савол тез меоя мардум дака и любой каста. Чанд сум кор карда мешава балай карантин? Ина ҳозир шумо кор кардесен як рӯзда тоза чанд сум кор мекунед? Як рӯза тоза ами ай саҳар то бегарам масалан меброида, ай саати ами 7 сар меброид, айни кор мардум кор рафтан маша. 7 сар ами то 9-10 бегара кор ку ами 3500 3000. Ай 7 то 9 значит где-то 14-15 саат. Ами 3000 3500 кор мекунем масалан тозаи. Бегар бензин и дигар. Бензин ва яка отдельный сом мекунем. Мошин чанд сум аренда метӣ ё яхта? Не, мошин ай хидмат ма. Мошин. Ай на ҳозир аренда примерно 1000 рубл 800. Масалан ҳозир 1000 рубл аренда ами чанд касе мешун ма медонам 1000 сом достам ари мошинро. Дар вақти карантин масалан то 500 сом шид вақти кор набуд. Ҳо. Шумо вақти карантин да кор кардед? Не, ма вақти карантин хор рафтем масалан дар хона 2 моҳ хор кардем. Ана ҳозир шумо чанд так 3000 2,5 кор мекунед? 2,5 кор кардем. 2,5 ки боша, агар мошин аренда боша 1000 рубл аренда метиҳанд, 1,5-2,000. Ами 1,5 2000 ами масалан мемона. Фаҳмо, ана берин да мегардед, чӣ хеле ки ман дидам мошини шумо сафеда яка наклика, паклика надора, гаи пайғам наметиҳад такси. Не, мо лицензия надорам масалан. Мо Яндекс нестед шумо? Не, мо Яндекс нестем. Бе лицензия чӣ хел бад? Леви кати? Не, и леви нест. Не, номер аввал мекардан ку. Не, дубликат. Дубликат нест. Масалан мо дар программа индрайвер шукойдагим худмон. Индрайвер кати? Мо дар дига мошин шукойдагим, дига мошина шукойдагим. Баъд ин мошин қати гаштест масалан. Ба пассажиро чӣ намекунад? Хай пассажиро ман мепурсам масалан ки меган барои чӣ дига номерай масалан дига мошинай. Уҷада чӣ мошина худдай, например? Дар мошин дар программа масалан чӣ Hyundai Solaris. Дар ин мошин ки боша Kia Rio. Баъд клиенту мепурсанд ки барои чӣ масалан чӣ дига мошинай. Ай баъд мефаҳмонем ки мо правои тоҷикӣ дорем, мо да мумкин нест масалан паласати вай такси масалан. Барои ҳамин лицензиядор мумкин нест. Лицензия қати мумкин нест. Мефаҳмам хеле ҷанг разбора мешава ё не? Не, хай ягон вақт мешава. Хай ягон таш хеле байш. Ма ба ёдам аст ки дар визиёт худам кор кардагӣ будам. Ана ма кор карда будам, ай сабаби не ки мошин лицензия надошт, ай сабаби ки ма аккаунт надоштам. Доштам аккаунт номи я амак да буд ва амак Тоҷикистон да буд. Барои мошини алиш кардан бояд мо офис мерафтем документати, мошини алиш мекардем. Дар программаи ма Ford Fox буд зард. Ана ма худам Volkswagen зард кати кор мекардам. Ҷанг разбор мешида вақт кам. И 2019 ам хеле ажда буда. Гуфти вай ки разные люди есть, короче. Меша ки ҳар хеле. Ба шумо чӣ ба ина лицензия намекунед? Охама да ҳисобе ки правои тоҷикӣ қати гардид. Шумо правои тоҷикӣ қати мегардед ҳозир? Правои тоҷикӣ қати ина ҳозир мошин лицензия надора, хай просто мекапам, ҷавоб додан мегӯянд, ин чӣ намегӯянд? Не, масалан мошин мебинанд баъзада мезананд дар чиз, мебинанд мошин бе лицензия тоза. Баъд ҳич намегӯям, ҷавоб медиҳам, мехазем. Клиент қати қабдагӣ нест ягон бор? Хай клиент қати меқапанд, мо клиента сразу мегӯем ки если чё мы знакомы, короче. Клиент қати баъд мепурсем ки ма Анис, вай ма ки хай Саша, Юра, вай Андрей. Номи хучагам. Не, Тимура. Гам нест. Ҳозир получается 1000 рубл где-то аренда бародаро, ана условия викупа рости габуха маълумот сразу дода наметонам, барои ки вақте ки аввал буд мошиное ки примерно 500,000 месодан Solaris, Volkswagen ё ягон маркаи дига
где-то атай 700-800 ҳазор да ясола чӣ метиҳан мисол подвикуб медодан ва ҳозир инаи условия ки дар ин ҷа ҳастай ана именно дар вақти уже карантин тамом шуд мардам камай беранда кам ромадестиян чанс май викуб ман ҳеч гуфта намедонам расценка чанд хаштаги бисёриятон медонем ки май моҳи феврал кор накардастам ва иншоаллоҳ ки намрем зинда бошем ният дорем дар охири моҳ ягон мошин бигирем ба желанкатон боша ягон мошинчаи фасон дошта бошем предложения под викуб метавонен дар директ бинависен точнее ё ки дар инстаграми ман инстаграм timurka.7 ё ки дар описания видео номеротон роӣ кунен точнее дар комментария ман шуморо худам миёвам ватсаптон да менависам агар ки под викуб мошин дошта бошен райони мисол 400,000 500,000 боло то 1 миллиона Kia Rio агар ки боша кузови нав ё ки Solaris ё ки Volkswagen Polo ягон Camry ва дигару дигар лично барои худам документом ама российский паспорт права и чиста рекламаши ягон варианти хуб боша бародаро мо обязательно гап мезанем чақчақ мекунем ана ки як моменти дига гуфтанем ки иншоалло мо расписание кардастем мо уже максимально бо омадем ба ютуба ма чанд бор шудира такрор кардастам расписание мекунем мақсад дар як ҳафта 2-3 видео мешава масалан рӯзи душанбе видеообзори мошино меша ҳар ҳафта рӯзи душанбе примерно бигирем соати 4 бегаи москва кати пах як видеообзори Toyota Camry мебироя ҳафтаи дига видеообзори Mercedes мебироя ҳафтаи дига видеообзори мисол BMW мебироя я ҳафтада як бор видеообзор мекунем фақат рӯзи душанбе я ман мисол кати овардастам оли ман определиться мекунам кати худо хоҳад кадом рӯзда мо монем ба мисол бо мегирем душанбе ки боша рӯзи чоршанбе ё панҷшанбеда ягон ҳазм шӯхӣ ягон хеле социальни роликое ки ба забони тоҷикӣ ё ки мисол баъд рӯзи бозоршта мехезем мемонем дар бораи такси суми кори такси эконом кор мекунем то бизнес класса мисол суми нархи мошино подвикуб чанд процент мерава ё ки ҳамин рӯзи бозор образна бигирем фақат барои такси мешава дар бораи такси мо фақат гап мезанем меша моменте ки ягон бародар мехоҳа мошин бихара обрашатся мекунам мерим чақчақ мекунем договор мекунем мошини вайра мегирем мисол мехарем ё мефурӯшам як кас дига мегира ҳамин процесси кора сёмка мекунем чиста барои такси меша мисол як ҳафтада 3 видео рӯзи душанбе мисол видеообзори мошино рӯзи чоршанбе панҷшанбе там где-то мешава ягон ҳазму шӯхӣ ягон социальный ролик ягон пранку мисол хеле видео мешава ки аймон нестае ки 18+ ё 16+ боша ки 16 сола боло тамошо куна ай 0+ бародаро ягон хайп ягон хеле ставка ягон видеообращение дига блогеро ягон конкурсои билету мошин мо ай хеле чизо ақибем иншоалло ки ҳаракат мекунем амро да хуш нашем мо он хушиданиам нестему ман образна гуфтастам барои аммо мисол ҳамин як ҳафтада мо 3 видео мекунем як моменти дига ҳастай самое главное бисёриятон медонен як канали дига моҳӣ кардем дар описание видео бисёриятон медонен основной цели мо дар канал чтобы обрӯи миллати хумона пеш барем неста ягон блогери тоҷики ки ба забони урусӣ сёмка куна где-то 1 миллион допустим подписчик дошта боша ман намегум ки сёмка мекунам 1 миллион подписчик мекунам просто ҳамин хеле ҳаракат дорем ҳам хеле ният дорем дар описание видео мешава канал дружба народов бо ҳамроҳии бародари догистонӣ сёмка мекунам бо чеченцо ҳастанд бо узбеко қирғизо ҳар кас кате сёмка карда номи канала мо дружба народов мондагием видеои социалне мешава уҷадам ранги ҳамиҷа 0+ мешава тамоман яндекс кайди кор намекунӣ ака не ози ман вообще фақат драйвер кати 3000 мезанӣ о ситимобилам доштам ситимобила вайкана блокир кардам правар блокир кардам масалан чи сабабай чунон намедонам ҳамо чизо компания фаҳмо ана ози получается гуфти русо ки то что фақат ин драйвер кати мезанӣ 3000 агар ки мисол дар яндекс мешид мумкин ки уже 4-5 кор мекардӣ ҳо яндекс бошам масалан бо яндекс чиш бисёра хеле ки худом медонен ман рости гап тарафдори яндекс нестам медонам ки процентҳои бешини доран хеле моментҳо мешавад адарин бародаро ана ба версияи худам ки ман медонам 2 сол 2.5-3 сол қариб мо такси задем ман фақат яндекс кати кор кардагим бидан моментҳое ки ман ситимобил задам нау демиш чӣ буд гет такси буд гет буд убер не бе убер гет я дига буд гет аста убер аста гет дам кор кардаги будам дар убер шам аку убер кати яндекс ози ҳардаш як ҷо кор кардасай мақсад ки самый удобный момент дар яндекс ҳамия ки ту навигатор автоматом принимат мекунӣ заказа ягон ҷой чинеса рафта омадан мегирӣ мумкин ай ҳамин сабаб ман да камтар боли омехта шудаги буд хай бо ки кор дуромадем абрада мо яндекс мебироем
ана ситимобилам хеле хубе агар ки бухушу сарфам шабира касе дар ки ҷое ки омӯхта шудаги боша агар не хел бигирем образна ка вақти шумо зина ин драйвер карден агар лицензия медоштен мисол праватон российский мешид кор мекарден получается 5000 шумо туза кор кардан метавонед хак меша 5000 мисол масалан 3.5 та дау ҷабзани 1.5 та дига да Яндекс ве спокойно меша масалан вақте ки Яндекс боша Яндекс заказиш бисёре масалан бор ами масалан клиентура тез мегири ки ҷои рафти масалан ин драйв қати мебро я ҷо мерай ждад мекунем уҷа клиент мепартоя клиента дар у клиента мепартоя дар байн ҳама бигирада масалан кадоме ки успед кунам масалан дар риск каш кадоме боша ама одам вай мекунам мепартоя масалан клиент ай ман наздика масалан ман 4 минута мемонам уҷа мара қабул мекунам ай тақдир мебинем боша ки масалан инам хеле кору бор агар боша правои российский масалан Яндекс хубай мошина полоса мекунӣ автобуси полоса любой ҷо бе пробка мебурӯи мерай видини какати белешот видини ки масалан анаи версияе ки ози ҳастан рости гапрад ман овқат чизам накардам худо хоҳад имрӯз программа уже максимально ами тема ки заниматься мекунем бародаро я бор дига напоминат мекунам ма дар инстаграм бисёр мегуфтам ютуб да якум бор такрор мекунам ана мо проекти ганда проекти калон дорем охири мода иншолло сар мекунем уже проект кашидагим суратошон аста чанд сом вложить мекунем мошин мегирем мисол дигару дигар дар охири моҳ худо мебинем иншолло худо хоҳад ва як хоҳиши дига ҳастаи бародаро кадоме ки тамошо мекунад хотя бы я бародар ё ду бародартонда ҳамин видеора ё ҳамин сайта поделиться кунем барои чи ки мо конкретни хеле цел мондагием ки мисол дар ҳолате ки 50000 подписчики дар канали мо киноро сар метем мумкин ки шунавидагиен якчанд бор мо дар инстаграмам гуфтагием нашуд проекто нашуд кино филми муҳоҷир мешава такси дау дарам ами гапу чапи ғарбӣ мешава иншолло ки боварӣ дорам бисёратонда маъқул мешава мо обязательно баъдаи видео ҳаракат мекунем бародаро иншолло якта видеообзори мошин мекунем ягон мерседес ягон оптима ягон Kia Rio Solaris мо уже дорем далши бо дига мошинора дори ягон Bentley сёмка кунем я последний модель часто гелик обязательно комментарияда фикру ақидатон абунайсем бародаро ягон камбудӣ боша рангер вақта бахшиш мепарсем беақурат ана лайка фаромӯш накунем маъқул нашида боша дизлайк монем мо против нестем бародаро самое главное то что мо буфаҳмем шумо да чи ягон меган ягон информатсияро овардем ягон маълумоти хуб ё не ана як ҳафтада ду видео по-любому дига исмо сёмка мекунем активността биёин ҳама каса мебардорем бародаро алло нигоҳбонтон ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.